Wasinja kusibu musamaliri owechinembe che tayari West TV tukakushangirira situte busuburiro kwamena aninje Mata Ishaq omunyemyatsi ukwawo habwe chinemba okwanambye nutuli Ekasese municipality kandi tuli na Bwambale Arafat onuni district surveillance officer habwe Kasese district tukakana nayo hanyuma yerikimenyera ndi district Ekasese ajine mwende mbere neritekawe mibere yosi erirwanisha oburwere bwe Ebola kandi niko munakyasindekendeke inde district eno tuli kwa border tuli kwa mutano ne Kongo kandi oburwere obwe Ebola babire hambira akate kutsebutsebu omwa Eastern DRC. So tunanayo eritukaniryo ku myatsi eyo eri tukanze rimenya ibo ngabe mbitabe district babiri tekabate erangerende oburwere buno akaburwanisaya witu wasinja kutsiberikana yako neto abantu bakanze rimenya inywe ngabe mbembetya twama ikahi no burere bwe Ebola. Okay, wasinja kutsibu mwala wetu Ishaq eri sawa kwa ofisi yetu eyo bwitsotse eri seresoborera bataka okwa bulwere bwetu obwe Ebola obwasire omwa kihugu kye demokrasia kutuma Uganda hano ekeri mbere Uganda twita abalwere babere betu abalwere bano balwe DRC omakasese hano situtwabana no mukoni muyima situwite ekyakabere akahuka ka Ebola kakita mundu kandi omabutukubuke ekyakasatu abantu banene bakakakana yaku kwabamanza abantu bakabambu abamungome abantu bakabambu tukaita eshasende abantu bakakana byabakaita omundu wange nanze erimenya aka obuminyikalo bw'obulwere buno bure bote. Okay, so obuminyikalo bw'obulwere bwe Ebola ekeri mbere omundu ukawuhana omubiri ekyakabere omuntu akaluma ekyakasatu ukabya suti amani ekyakanu ukaturuka ukasala betukira muno erisala omusaso omwabino byosi ebiri kwa mubiri omameso omwanyindo omamatu omabitweka byetubye ebye bisisoni omundu wanganaloma musasi beitu ngalanze riwendi akanduke rulwamo ekintu kyerulwamo musasi kikaso kwa mwiso kikayo kikakangana kaminyikalo kati omundu akayakolachi akayahola so nicho mubongo munene kutsibu abandu amabyo wamo omuntu akaluma kutuka uhano mubere neru chisi uwaendo kwa sipatara ibaya kupima ibamenya nga utwe mututsa kuti utwe bulwere bwa Ebola kutso mundu uendo kwa litambiriro lyo seriously habokuba itukibya twabere minyerera ekitsibu ekireho omundu wange nayibulya indre in case na marangero obuminyikalo ngo what is the first aid ina korachi eri chukirako kali omundu wamabya amabana omulwere wosi omabatakeyu oyulwere obulwere bwa obwe Ebola erugiro kwa buminyikalo bamanda nga kanyaku sahali first aid obulwere bwa Ebola echerekola utunyitire esimu kuti umundu oyu mubwira abataho bamutwale okwasipatara eri hakuhi kuti mwangana tuterere esimu eyetu ye district niyo bure matero kwa 0800 25 5200 mama wetu terera ne tukarondekana ya espatara eri hakuhi okwamulwere oyu itwatoka eri waticha omulwere oyu okwa border itune munzerera okwa border halya abandu eri cruisinga tunakyasindekendeke ndi tuwite ebero bya Katale kiro kyakabiri ne kiro kyomunja kyakatano abandu bakakruisinga emibere yiri yityaho kwa border so okwa border chikulu muno tukabwa tutabataka muchambe butweretswere omundu amabyo kende DRC hanenzera yokalavamu utolere watsukena abo kwa byala kandi babya babiri kupima eruhana mbiri wao so amasangana abandu kwa mutano bakabambu wende unabe kwa byala wende bakupime eruhana please ukole echo wamabyo kalwe Kongo na ulabe hatu abeteka eshanzera esharela bao tukatukeri kupima eruhana nerindabe kwa byala betu ekindi tunaute sipatara Port Health inehu omulwere twamabanika kuti omundu yatoma tikatika tuchalwere ne tukamutwala hali kwa sipatara tunaute ambulance eri toka omundu erimuho kwa boda kuti kwa mutano niliyamule kwa sipatara ebwera tunaute abataho abangatuwa ticha
eriwathikya omulwere oyo mabusungika. Kale wasinja kutsibu omusamaliri owekinimba ono are Bwambale Arafat kandi ni district focal person owe eshondwe eri mutina esikahatsuka hano Makasese district. Tukende mbere neribi tukakanaya n'abantu abateba mutina muma bende embere neritubwera ni cyayi echeri kora itunemu rangira niko tukaheta buno burwere omwa Uganda no Makasese hano eritwalire hawo. Wasinja kutsibu omusamaliri owekinimba ngarwe Mate Ishak omunyamakuru wawo habwe kinembe kitayari West TV hano Kasese district.